Oynan mı ne? Stop durun. Ayın balades. Ha, o tatlıyım. İlk sanattan alıyorsun diye. Buna iyi bir su bekliyorum. Ulan tak ulan. Tamam gaz durumu atar mı? Yok gaz durumu atar tutursan bırak dursa ya. Jip olsun. Durumu atar ben ancak da hamle koy. Ama yepyeni orada İyi. Salam. Instagram başkası haram çıkmasın. Değil mi? Aynen iyi götürüyor. Instagram başkası be. Değil mi? Boş bunlar olsun da aşağı hatta. Bunlar ne? Müzik söylüyor mu? Mikrofon. Söylüyor ünlü Genç söylüyor. Bir tane de su var mı? Var. Şilikte abartı şilikte be. Tamam. Herkese bu tayak soktuğum oldu. Ana oyunda bir saatlik size. Buna kıyım da bu. Ya boşuna aldırmıyor bazen. Hey. Ha? Ne diyorsun? Saklandım suda kalktı.
Dayından ya. Dayından hani çay şey. Var kavun olsun. Aracaklar iyisin. Karartılarını da ayıplattırayım vereyim. Ondan yana. Bana kuvvetten kaçtırın ya. Kalınlar. Hay hay. Bir kilo tavak simit mi? Hayrat. Hayrat kayda. Bir parası. Söndürüyor. Yakında da burayı. Ya sabah kayda sabah. Oy sen bana tutturasa kendini. Sıravatım. Ha? Sıravatım. Tamam. Al kavun olsun. Sağ ol. Mişa. Bir şey bakıyorsun mu? Koyak ya dursun. Oldu. Kazan olsa da görür. Kazan olsa mı görür? Ya para kazan basa olur mu? Kazan ne gene bunu sal. Tavak kup bu. Tavak kapar. Hava kop mu? Vallahi bir Ya niye kat kastırının boşadı mı? Kaçın boşaman. aslında çakmayı az Kuşçengede mırzalık sağlıktan bir şiirsin balda. Kuvurdak yemeğinde men adam olmaz. Yemiyorsunuz o ya. Ayıttım onu. Koğlu hazır şeydi. Bas koğlu. Salıp vereyim. Şiisi salıp ver. Selamünaleyküm. Ya şey kaparsanız da kim? Azamı. Kuvurdağın ve koltukları. Camlara. Құралағамызға тапсырды. Бөтен ісін бастық болған құралағамыз 1997 жылы інісі Мейрамға тапсырды. Мейрам Жұмаханға, Жұмахан Оңғарға, Оңғар Чкаловтан келген Тұрдыбайға тапсырды. Айрықша алғыс айтамыз. Шофер Естұрған Андир Мамертай облыста, Батыста гидроинженер болды. Mana ikkovini endi bir qozonga salamiz. Sorpani. Ishlatib baklashga quyib bersa olib beradi o'sa. Ya bismillah. Давай. Bir kamera şuraya da çağır bana.
Ben Türk boğunu bizim WhatsApp'ta bilirsin ola. Sizlerge tamam. Ha, Nacat'ta söylüyor. Anekka bir kazan apartsak, el tağımına iki kazan. Zeki balıklar, zeki. Yoksa aman oğlum, nerede sıkıntı var? Evet. Yapacaksın da. İlkte, ilkte. Sizin fırlayın. Barına gel. Muhtar muhtar. Ondan zamandan açmışlar. Dört bas, dört moda. Kadam şey. Ya şimdi bu. Boğazdan gibi bir kazino. Yiyecek. Tamam. İyi gidelim. Vermeyin. İşte
Марика, Андыбай, Орчан Кезге, Нұрсұлтан, Захметкешке, Сүйекем, Мәдениетке, Қоныс Азатырмызға, Тіней Башы, Ақпан, Чанкул бастық болған екен. Кенжебай аға Захметкеш ауылынан. Содан кейін Табын Сүйеу бастық болған деседі. Совет үкіметі келіп, 5 ауылды біріктіріп, Лениннің қасында жүрген революционер Серго Орджоникидзе аты берілген екен. Колхозға Дайымбет қоныс бастық болған. 1931 жылға дейін қоныстың хатшысы болған Абдикадир әкеміз 1961 жылы бастық болып, 1974 жылға дейін басқарды. 1974 жылы Шеркес Оразбай ағамыз бастық болып, 1980 жылы Тұрал ағамызға тапсырды. 17 жыл бастық болған Тұрал ағамыз 1997 жылы інісі Мейрамға тапсырды. Мейрам Жұмаханға, Жұмахан Оңғарға, Оңғар Шалықтан келген Дұрбайға тапсырды. 2008-2009 жылға дейін қазақ бауырларымыз Қазақстан жеріне қоныс аударды. 80 жылдық тарихы бар Ызмық шерға кім келіп, кім кетпеді. Нескалай. Халқымызды ілім-білімге баулыған, ілім тәрбие берген, мектеп директорлары Орынбасар Баймырза, Сәрсенбай Ақсәлет, Айбарша Бекқали, Тархан ұстаздарымыз, Жұмаділ, Құттықадам, Шырақбай, Төреғали, Кестен, Отырбай, Орынбасар, Нәубет, Тұрып, Ержан, Әмет, Әліпбай, Тұрғанбай, Майлыбай, Зина, және де Қарагөз, Бейбіш, Бесіп, Әсемхан, Жұмахан, Тәжібай, Жақай, Қартабай, Ұлболсын, Жұмабай, Орынбай, Абырай, Айша, Аршагүл, Янзура, Айткүл, Айсара, Юаш, Рүстем, Жауыз, Мерует, Ауылаш, Малбай, Сұлушаш. Ұзынықшы колхозының өсіп өнуіне, білім тәрбиесіне ауызбіршілік пен аурудан дерттен амарет ұрпақтарын аслет. Ошақ басын орамын айырылмастай бір-біріне тарту ет. Дүниеде бар жақсылықты дәл осыларда аумин деп тілек түрлеп отырғандарға нәсібет. Ықыласпен тілек тілейміз, тілеуіміз Алла қабілет. Жолатқанда жолымыз болсын, қыдырата жолдасымыз болсын. Қайда жүрсеңдер жан-жаңы жарқыраған жол болсын. Қарындарың тоқ болсын, уайым қайғыларың жоқ болсын. Таңымыз азанды болсын, азанды болсын. Үйімізді алып ой болсын, ойымыз болған той болсын. Ана итин тарaftan Ahmet jir. Jir Ahmet. Қайда бұл қасық бірдеңе? Палатка, бурулма. Бурулма, палатка. Талға, апа, талға. Қараман. Мұқпан апасы. Иә. Кірмейді, кірген яққа. Тілекбай және де Сергей. Колхоз активтері болып, Зелбай, Сақташ, Избайыр, Өзбекбай, Шапарбай, Төрехан, Баба, Дәулеталы, Аман инженер, Тұрғанбай, Қашың, жол беріңе, суалы. Поварымыз Серік деген бала. Шалдар бала міне. Міне яқтың екінші қазандыкі міне. Балықшы бала. Орынбасар деген балықшы бала міне. Жолда 40 қылап түсіріп жатырмыз. Ай, бәрекелді. Екі қазанда 100 қылап түсіріп жатырмыз. Ай, бәрекелді.
Hizmette jirgen jigitler. Kilo adam bir şey olmadı kişi. Kayırlı gel. Hakikaten zavarında. İyi hocam. Al kavul olsun. Ondan 40 kilo kırış. Kontrol etmiyoruz. Fakat kırışını alavereyim. Mayın kara. أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا Bana ne işin öğretti bana. Şu kaptanla sazı verin. Bu da 4 moldaga 4 başı bir duvarı. Maliyet. İleride olsun. Molarken çıkardıken iyisinde de. Normal. Çok ne? Türk kesiyor. Türk var mı? Pat. Conte. Faz a casa da hora. Hiç ki tamam yemek baga. Hizmet bittiğince. Sen burayı tutsun. Ben ama
Kazakistan şeyinde tutulur. Avrupa pazarı Somut. Sağ olasın. Video. Sağ olasın. Selam desin. Al eleman da. Aman zıpladı kızım. Abrat gözlerim kaydırırsın mı? Assalamu alaikum. Siyarak. Nereye geldin lan? Onlar. Bunlar zaten muhtemelen var.
Kalaysın ama şimdi tamam. Tuvaleti kaçım ne oldu? Hayır hayır. Hayır. Balete çıkarın açış. Sen betik. Sağ olsun. Kalaysın. Bana kur, senin isim. Haydi güzel olmayı.